370 dara aba hani kashkuni yago kaisa bat khlainani phan tongmani tangsalo aba haikeno gosimwng Supreme Court a gosimwng no lamsogmwng yaphar ka kendra Union Home Minister Amit Shah kwchug kerong notwi bo saklai ka Jammu-Kashmir Constitution Assembly shibai rejakmani ulofano 370 dara no nornani bagwi phan tongo hani kashkuni yago abni logi saklai ka Jammu-Kashmir 2024 bisini September tali bisingo chongmari ongnani nango jeman sak taktike kendra naikolwi simi haste kiphilwi tubunani nangnai satai kalayo tangsala Jammu-Kashmir ni simi 370 dara bat khlainai no tuino challenge khlai petition ni bagui gosimwng Supreme Court 2019 bisini 5th August Parliament Jammu-Kashmir ni simi 370 dara no tarno dihini gosimwng abni ulo a haste no kaini thayo khagui rijaka Jammu-Kashmir te Ladakh kaini haste no kendro naikolwi hini gosimwng rijaka kendro ni abahai gosimwng constitutional validity challenge khlaika petition rogobo saklai mani 370 dara no tuye. Bureau report kwchug.